Okay, gal duo len wo kai wo. Paing ko sa kewa kulo ke katkan silo sun ke life castle ashinge nga pangai sirle dara pangai na we yang old to taking Tresco ngash finen Ontario, California, Southern California. Na taking Tresco ilash finen Kent, Washington State, Northwestern states. Na taking Tresco duo na sum masimik do kat ke mo lash kat ke no ke medium saying. Taking duo. Sige gastakan sige long left for audio man. Oi, klamalab, damasole. Okay. Well, med det tvärtom med det, en appell na kayo wa, yok super in as way to klasilas, klen makin agulin long lang kat, yok na gemulas, kat kan mo kili tu se, na gustiye ngay le, kishpin gasolan kat, pa nang sige bot ko, mobong las mo ito. Mobong, ni kun da fagani tuwi ka, betul ni kun da kachak na mobong. Mabalang ka ta ma, kolyalan kat, makat, kalau bela kita tali kat jalan. Or parang kaya akfasrye ko lang sa saying alla falle na kita ash wedok na si laash den dui som na yun kat siyak la kikashalal. Akaya lal tikal na pa kita ko sa fast na mit tasok kat enya na kashalal kat agulin kat in maslos power kat ina nash wedok na sa sin som na yun kat. Siyak kat rinlasyon. Na det just skulle we all you do ngai siak sil den gasket ki singan in the kana kat ke wan kana yum tan kat ilan pulkat ke price ngan siak la tri las kat chamash. Det just go and no gin bel na shu. Klamalab damasole, kaksakin gat. Ngan pain kos na kayo anak nas, ay naki faklal damasole ya. Metti gat fast na meda gat pasta ke pesinge, sige kasha. Gat si pasta yetom, gat falat si fan na gat mul si fan na gat la leprem, gat la laisi, gat la check-up. Gat kulamalap na sumugat, ikom sa paya lang matsaplom na financiers ko siya. Hindi ko ye, siya na lalfong isingi. Ingan yu kuya ki, ak shuk kiyak, in kapak, in kain, ikesta pa na sirske, osasya. Ipel singi kakatekin mat kol, in wituyak, tumet ke mayon, in faki ke kaslom, kat ngashe ke kalom, ta kalan ngan madalomin, unvesh, konisyong yan kat, ta maan na kayo kadak fashi ke inem, in kanak kalimil ban lang silom na sirshmayta. Kat kulamalap na simagat, Kirchpen lang si silumingi kom spy ma wen gulo si fan na dum. In daga mise kirchbet maita in modi katle. Wen na dum daga mise katangla. Kalya katangla makuluk na kewa. Di kiye si shikashak. Katmet lalal fungin kain. Ukwe kya kitaringe. Kattaka orela kapashwo wulash penasum. Unak kay gatle. Katin kain arorek malash. Into kakik fin gaslom. Leki na mungulngul ka o yan na kewa. Lashmaita. Kat kulo malap yan o simugat. Efficient si makamasang nasin. Amal si wia singi amal siyale. The cast lo mo kan fakya kalikyan ng nga kapel singi. Yok na ke social media. Way kuluk silan. Ke ngan fok yan ng nga. Eke katshike katin kain. Akfashi gaslom. Kat ngashe. Kasa na kewa mamgan sinasish. In wikat pe in lashkakin gaslom. Los na kewa ma. Tapak pe lupsha ke pe singi. Nanak na si kesta kewa mtanin siyesh. Nagikaslom. O nga kat siyaksiyum. O nagi mas salam akkalemye. Yan na kewa ma luwa tolu to kaniwe kainem. O mga yepe ashwe. Kimay nge. Esi na siyesh kasi. Assurance si kadin fash na met. Kaslom ma hindi. Influence ke katena o ye. Makatin tufin makaslom akkalemye.
mayan nunaklom jana nunaklash mayta. Kinem katakulan fash namit, lalal fungila me wikut. Hallelujah, amen. Glomalap, man, we will double share line kaksakin gat kikat mole, kain mano in the kake tu singe, ako lain kain, we faka kikastan gat. Faka kikastan gat, ke medium singe ke, urek maganyan, social media, urek maganyan Facebook, kafinne, oye makain lashka kin na sinwet wiyasan, en makumashwan, glomalap ke uchaklom, ekelos may da kabedok, kat fakulomallap pe. Programa akfasrye ke kan Tuesdays, ke awit kosh, na paulitu ke sette ke aw algosh. Katitala, malutut nge, papena ko siya akfasrye, ke Sanri School, ka epe ke Belandawian. Nagulo malap ke, katkain, ashpeip kudash kain bui, fake ke kaslan gat, urek magin mama, asnasish ke, en magat matawe, kake oye maash missing ke plan technology. Panang basis nga kalemye, ke tech savvy, kalem may dakyang siltang bansyarle, imgan urek magin mga kadin wi, fake ke kastan gat, en fashilik mayen, si maing mga kadurek magin missing maapkran na kadin ko flash tam dash kem singe pa, cellphone na dasha, ka fitness screen na dasha. Nafka wala na iye, kastan gat, ingan sang, kanila, screen na dasha ke benchmark nga dang na keo. Ana ke pelal mo si Sharon, elos orek makin si girls ko. Ana ke kahatel, panglulo si norek makin. Paing fakit tutulak ki gestalasha, in fact kulomalap na siwas na kewa, ke proelowos, ke kasha na kewa ke oye bespes, wipe na ke kasha ke sen, in gan kasha mamakat akfasrye. Amul siyale, pangan ni gestalaka, flokonot na siya magbela, in gan tafala faklak ke tusingia, kulomalap. Tegen Trisco, gula ke price tram ni gessa singen. Det fast na med och när det inte ska läcka lämjen. När ke I plus ke gasin gola. Och när ros galim gele kat dating ing och fashion yeli mega sån kosmade bara. Na jag ke na pelsima pandemic är jag loma alu na ke wa kauli. Sjön na I na alu kauli. Ich bin astlas yening ing och penang katkain witafel a gaslan gat, sramsramkunul gaslan gat, mostly onage tingin ko akkalan mi bien sale. Yok shubeyen gaslan gat infect yakay. Mayen ilosama mata ace, ilosama long, ilosama orek makin ka molkin gaslan gat, ilosama palakun wala na insewo. Na ngaku wat Etawi pangan spelan gaslan God. Ifokot ito, I mean, Bible of Akla, God il wo, bel na kewa. God il wo, bel na kewa. Na God fin, maging matay gaslan God, molging gaslan God, God palakun wo sa ingi. Ang ako mayta ito, na kinalash mayta pa, inwo na si ish, na sinsiye, na shock ta. Ashpe ilse makluklarna. Oyyesigan ashfin fela tari. Nakuluk sigan ashfin fela tari. Pakul fela misingia. Na setan pa ilse kuluklarna sigan. Ilesyang nga ako min iskaslan ka. Min katfini is polkun. Kada palakin wo. Isewo wo. Na ilit ta na bara ilta ka kushay leko. Ilta ka orok iten kafofo. Ilta ka orok iten wengin pelash kat sisla na ke malon kat mayan malon kat efin duya. Kalensa po kada palakin bola na lan kat mayan ifo kadil. Na bara kadashin ingin sramsramkunul gaslan kat kataw lalusi kataw la kataw ke alulash Protestant kushayam mo.
At matayinig niya nga in faculty gaslan kat. Matagya mo dito da tiya na naklan mo tiya mamay ta faka bakat ko gaslan kat. May ni fo parang masya yok si bebeli niya. Bisenge ona ko sliye fin fela pa. Mukui ko masikyak sikyak may agency. Mainsang kwento ko mamay ta na ke super si mamay ta ispo lalo si fena ke. O hindi ta fala gaslan. Namazing para dayining niya. Kat gas ko siya, pero lakat gas ko siya, kaya mo ba, target audience slash nga pamit ko siya. May ilos mo ito gas ko siya. But like you mate flash on me, but you get it do urine mate flash. Gas lang kat timansing mate ko siya mga ivan na. Timansing mate tevan jak mate melan mga ivan na kamit lila utwe, kawala mo. Gas lang kat masin na kayo. Now, gula siya, kat tituin siya kat matawag siya nakat fashion na mate. Gasoline kat, gasoline kilan mo, more malasya in oil yung madon kat, at fashion na mate. Na para na gusto nila kat layout pa ilang, ka foundation slash website sila, pagkasingcool.com. Ashpe, husfin niya and Washington State ko, Hawaii ko, California, Savannah. But it can gasing ko. You can also do business as Pacifica United. Besingan pa, then more magininesingan user-friendly. As in, may sa mati, may kusay. May nanakusli, katibugin matlon may kusay mo kayo fan na. Katwidalik Ponpe, katwidalik Yep, katwidalik Palaw, dalik Rook, definitely Polynesians. At wala los pa mugigil. Mene fo, gaslan ka. Yung mga sin may usifan na mga sin na kayo. Now, so nag website la siya, go sildiye, mga akfasrye, casingcool.com, kat fliya shpela siya. Shubesi mga kat fliya shpela siya. Apa, ashpe non-profit organization say. Na kumiyang, ifo kumden nash, ifo me alyu la siya, ifo kumden nash, ifo kumden tilang alyu la siya. Mayin, shubesi ngayon pa, alu mo, kung tinakunwela 501c3 sila. Kumisya nga kumin alu si church kung 501c3 sila. Mayin, kumlela government in control ko. Kuminakun abide. Nasakta called as a non-profit organization, gasing ko, at 501c3 organization, kaya may pa IRS il Auckland Magadashkel, state level, state market register wing, il Auckland Magadashkel, market register vinen California, vinen Washington State, Hawaii. Pijakin Belsa, Nigeria state sayang, and then makain, kaya katisin government, ngagin kan tafna sin with flash. Mayan, yearly may mas magkatayin nga, at kumayakta na, diyan gas lang ka ito, effect na namit, shock to. May ta finsulele lusin dieta ko long, yadu pelusin dito gas lang. Almin fact siya nga pa, may ta fin gafo po, may ta fin mas, may ta fin matayin ongay, kumatayin elya, kumatayin kaya lalos, copy na yung pelusin ko, tagigas lang. Power, gaslan ka, il nutiya gaslan ka nag spiritual aspect. O ay nutiyan gaslan ka mol kanya ka, mol kin gaslan ka pa naki oyelas, naki matengas, naki kashpayesh. Then diyeng oyengan na kayo. Now, pwede naging gaslan ka, finchak slash mga finchak approach mo kita national may pa. Then mo kayong cash nakikiplan physical, nakikiplan spiritual, nakikiplan financial, nakikiplan relationship, and national consistency. But finroy na oyangan na kayo na may lalal fong ise, mula may lalal fong ise na mga fact ngay il defushesh, ta shock ta. Pange gena lasha, pange finchak lasha, mo kita fashion na mit. In oy or malasha yemadon god. In mo kan akfasrye, masa may get na siya. Way ang get gaslan. Na kusum li vision, commission statement lasha, ashka website lasha, and magat fashion na wen magat cash na kumfin liye. Mo
mga nakfashing cash in one way or the other. Kung liye mano ka nakfashing ash molo siya da moli bel na kayo. Nasok to kachang nadil dig just ko dig ni siya na kumit mawigat nga kachang at ka na yemadan mo akka o yelolos. Kat kita ko si Castlon ko at usi connect pin connectin ko si Castlon sin may bago siya pela siya finmaset connect may cash ko katang oh somnin sing ikaw mo kat pausin cuman somnin sing ya asha oy yes ko ni cash lo iba nagting Gaslan kat temalash at dafa mo kayo na kat oy na sign post sa magumiya yang San Diego 270 miles kat oy na sign sige freeway ama shishki mo kayo fan na and makonsum na wala pa Gaslan kat shishki mo kayo fan na Gaslan kat diba ang mga sagat fact may pa ako mataas yung mga fin yung shishki konsum na Gaslan kat yung sum na kat wang in a way pa may pa ako na para ko sin proy pekesh mit fact when setan il talaga kat target sila setan il talaga dafa Gaslan kat in mo may tayo is Gaslan kat is sususin Gaslan kat mo will kun bulakin mo siya siya matakayo yung kat makaivan na when makilaka ni Sayan Gaslan kat nagden point makaivan na resources na kung hindi mamakadakfash kay cash ko donation page sila ka website lang or magin kung di ba lagat akin mga platinum levels yung level of transparencies min pa non-profit organizations more maging money insang may cash pa yalos si Fena ay wa yan katikan lagin mo sikyak pa sikyak misuse of funds ay mga min setan yung in tao lang kaya kimana kayo or may price nga bakatan magingkat baka fashion oil matal para but we made ma o fincha class kina la sa makita gaston na kuwasa maliye kat peng anak kalim yele kung gandiye telegas slash ngay ko kaisiye messages ko kaisiye may on matakawikat ngam gandiye akras ke Roku channel Apple TV Amazon Fire TV apps tolu nga kung sum diye kat ke finash smart TV sila tu mas popular apa Roku kung sum download ye apps nga nake smart TV duman na kung add channels inin channels magusukan pa word of knowledge pa gas environment mo ko gas matal pag gas cool kat mas nalaksingan singan matuko ke askingan mga slag gas pa word of knowledge pa masigusu belum pun like word of knowledge kung miliyak logo sila kung like die belog de life like that ka Tuesday o Saturday kumiliye life la sing TV na du man min mising may show image sing nayalo upe mo tum kumiliye ke computer du man ko liye ke phone na du man hindi ke TV du man masya ni halayo napapangan siya si Pema or kat magin oy yang ganyan may kesa mo kung kakumta kayo na fast cup na lang nagigas. Napangan may fact na siya o nagitigin siya sa lakya niya kung binubigat ki Facebook like ye ka share ye be kawaklum nganin mo to kawigan. Kung stream direct na kay YouTube. Bunso digat pigay YouTube ilo sa mga Facebook lang. Ko kung vinwang in Facebook, wang YouTube lo, kung sumni kay castinggold.com. Kung kat stream bash ka. Na finja klasyo pa, di na siya asyining yung indafil na gaslan kat, ang naging effect. Kat gas ko siya may yung target audience sila siya pa may siya. And then, dagi urine met klasyo. Na syukya ngayon siya unso ko ngayon siya la asan talent show ilan ya kon suko ngam tas yel king week na kayo wa keshipen
gaskengan ngalo na long siya no pero usala ilanya kun sukungan metigal da ko andikin just ko ash may fact your room metigal trash na medan Lumalap tong lagi announcement may fakak makumakalimingan. Lumalap nga ginawi akalimye lapan sui makumakalimingan. Lumalap nga ginawi akalimye lapan sui laske kasa nakiwalawos. Kias pelawosan ka dalle akalin kawos ke met mawi ka din kain kaskat peke o yan na kewa. In lagi kasin kol. Ekos mag personally akalimye benasik masunya fact lapan kasa sing kasin kol. Makasi kawos ke kam
Alright, kel asen glomalab. Asen talenshu el ashfinen Honolulu, Hawaii. Nakde fast namit nage shibelas na olidua in tramgan namin naksinal dugan. The shock to mitligi gatcho nage min naksal dugan. Also the interest call gel we olidua. Then tramgan nage wiging ko something shik background nage magat min the interest call tingin siya daw nage tusil. Tramgan na phone na week na phone siya. Na i-block o olidua na pangan nga siyam gud man nalutungan pa siya ni gibel na Etawi yan nga kung isiliye pede de just ko ana yung fakit gusto yale si Cyrus ko la ke Ezra on gosh me ashru makumigan academy yok na ke week na den siyam gud na ke when naksina lutungan nothing specific detailed high level na mamashroom. Hindi. Check yung mic tuman. Again. Albangan. Along ko. Man long. Out. Kat mataya ni ke week nga yok ke inkain di na ke decrease sel Darius e fakana ke mas ke Victoria ke Cyrus na week missing ya sramsramkunul na yok suko siya kinalu siya pagkataas kaya na inkain uskat me na ke ngan fakla singe men damal sila ka shuman na ke makataas kaya ke Sanri ke elos pa ni Euro Cyrus mamail faka pa may dahin long illusion len tol nga ul singe avashne indi siyak singa day na ma katitagel Daniel pa ele akalimikenge amalutut las ke week singa yok tafwe la mga shuman ke mandea ke wave to luma CSL surabable na somne askap sin maslo na fa Israel ususi aklu asom na fa ne mayal so min kain masayak wala pangan masima shamda ka tu stada katana mdawak akmanasiyak elos masomin shulbe flogonak wailang singan ka nake iwanalu singan temple singan na pa Sanri Wednesday ka sramsramkunul nake utakyak chon len gandi alu arjin ko sao elen gandi siar mataka na sin ikeklen ko sao len di la ashmatim da ke tronje alu bufen na causes da scroll se in ba buklum dum se na wang in met kan sta scroll se ka buklum dum se na pauskat me nikipel singe John Eltang ke future lasha Eltang la wangen met falling kan sta scroll singa sayen elsa makalemi ke rom singa mekos fas singa luo sie mataka ke shufla jesi el make fan na pataka mi se vin saxing na pauskat me inengan kin ma singe ana ke trumpet mauku ki metti ki bel na ke wireless fasnge leila pe kadin kain enganek la ash akfasrye yaklasi ma udagana sish temple Jerusalem na masala na yurukom temple an gat pangakom us in nga kom ke masi ingat ne nanakla sa kelangsi ngamay pangan mga kain fak fatoto ke katawrek mamakat go mafakaklas ke justea tamli sila Na men vaklum na kiskosi kinalysing. Kacham kun kadash ke ulayang mat ay ingina. Me vaklum na kiskosi kinalysing. Ifin me kalme ye. ke vlokla na ke pelsima ilos shikain vlog alu na ye alu lalo sa na intena complete kishipin temple lalo sa na usyak na denta en senge alu na skoyo kinalu singe ka na si yoke anain me
eloskofle akfasrye lalosa geçben tempolam saladen dayen senge napakade sramsramkunul ipsima kosreyak metyo klongol masollengen solle ingain pafakket Daniel sir Daniel ongos fassi fale fa ongos leksina akademilla in manama Darius akademia pa elosin varskelusen lentolgol in de siak katena ma sin matsaye ko finekatsaye ate pangan masimo Daniel katamalara No, kigat kalim ke na ke alu en akfasrye finen Jerusalem makayfan na me ko me gan fact na kisikoski na alu singan. Gatsunash ko leg mata. lang mata Kalme ba di ka na alu ana siye. Sunay gekla. Na ifo kisikoski na alu singan or makinya ka as a topic collapse na ke week. nake Gawin fact la ko na kele ifo kaskilila ngakin kalim ke elos ita enan takyang sin kasi nga takyang sin machimakol en si matentawe nga met fa ida kan folokin kain matawag si Philpe akfasrye malo sarch kaya mayin ala na yok na ba position ma orek na selos ito gilo fact la ko na ke kisikoski na alu singan opa then the context. Context halde yok şüphe na ke. Gden de esta mo skoçkinali nam tum skoçkinali. Şam na ke skoçkinali ke Daniel sapta on koş pakacham. Daniel sapta on koş mayin şike motko. Şike motko ma masaf simate ke juslo şam kin na ke dakin sapta on koş. Yok şüphe aku minde dale mehasi şam. Masap sürekli interferwen siya mo ayon na sin ona siye katsay. Napakit siya na kung sure na ke uskat me fashion ke week na fonte. Tingin just ko ilorela fire ko na ke kay siye lane nga and if ibang da ke mande an. Ezra. Kung di na may nalaksing aking ako min free timeline tinga yokship. Daniel saptawan ko il sikya metliki Ezra. Basi nga pang aki yokship ang ako min reading. Then di may nafakaran na kapsreni mo pangan mo. Daniel on ko il sikya pas metliki manaksige Ezra. Ezra toluakos. Afekyak sapta libekos sunna sikya. Na or ako inokten sinkekin somonye siktente mo makan o bakit maisikya ko. Fekik me ko so sikya. Ako sa nasano. Ashike fek yak pelchima esama. Na or na free background sige ngam sa na kis ko sa kinalo singa. Ezra el wala Zerubbabel. So le utol utsakta mikmale ilya yoki singan. Masi yoko pa masayak lang temple na masayak lang kalkal singan. Zerubbabel Nehemiah. Na maritikal teri na takoy metliki. Takoy ke pelal pang Darius. Tokosra Darius. Sa mga usi timeline singa ako miniliksyon na kaya. Minbelsang ako may isla lap singa. Ako may reading na tanga. Kapangan. Na nagit toston akademye akfalet. Yokşipeyen akfalet. Sema sramsramkunul na ke may sema sramsramkunul Daniel saptawan koş. Masapsali si Reclaim may nakiwen akfalet ka. Na masikalong sige hakay mit pacl ekay singa na pa. Esam le aşpel si mga sumsalesra nga ifo ko full doon. At parang na mga dasikya na fashpel doon. Naging da fashion mo.
Aspect complex, complicated issues pasikya. May da sumatek shamtek nailos alsengay sexilalos. Lusi patun da kachangela. Namal dal Lord na masayan lom rebuilding of the temple. Dal sum sifena mata, sifena masay malal dal. Sifena liang lom sitayin na para ekal da kangay. Kowos with Israel. If ako was Lord na lom siwusan sifena elela lom alulan ka at in mamay in Kalawi min kowos ile tasloeng. Na pangan bel maro pe el sitako akluo akto gulan dash matlon ya on mabas pangan sikako mat wes mi se kat kukusli mas man de swing ke man lak ko ke pa lola il simusak le il ye fuku na ke fuku shak na simusak takin yak na takin Takla ka pa. If ingasimus mas, bola ka sa mga muls yewon ngol, yeit ngol, bahad mag el misa, el yeit kalalikush. Ba yuko. Angin da bola ka isun la passing. And the shock ta, history nga breathing, kacham kin ya foko na kitao si. Panga wala na, panga koyan gaslan ka na. Parang pasam yung gaslan ka na. Panga excitement si mata ko yung gaslan ka na. They can just go ash 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 faklum nage mga sangwe nga mitiki nga usiun ko nga fashion ke nage Sanri yan. Ako lang malata mo sirle point silukum relangan leksyon na usi perspective si nasikpe as matluti ke gastan gat in loan ke maluo siya pa nag timeline singan masi ke timeline singan yokan pa alang si vaxilom ke uksa flash ke pabalan ke fak ke ngan ke tak ke malutu singa ke matsima takin nge daka Wednesday ke fak ke apapuk siya flash singan alang si lumalap ke vaxilom la mangan son na sikya even for now siap kata mama semanyak nge kat kandi kata sign nge ta sakta ke faxilom ngen in mo alena ashloang si laksifena na ke timeline singan la elalena me They can just go amo kum frost pianga ke isin belsi. Okay, therefore log na usi should act de nage fostungan yours was lunglali ko siya. Na pang kanin mo na clash tam singa. Dasakta ashwon tuku ang general festalin presmalui then wikat kyawon tukungan kaskat kyawon tukungan fa mga lut kyoyes o yesig na sig. Masim na sil Jessamine George. Mas wikat kyawon tukungan.
Vestalin Louis, global Vestalin ke once como se sang akshuk ko adol laman yung naksastam singing. Itli ka vast na may tangan nakin kum kafika Eprem kafika kum kulo kat asun ke weekend na kat asun sham kan kat asun ke merat lal Ichiro CP na Elijah kum kulo ke invite kulo kat super Diego siya with we in Sacramento. Kafika akay kum oye pe Kamal Cho. Kamal Cho finan Kent Washington nga man neighbor lang taken tibangan. Kamal kum tuwo kum kulang taga wigat siyang ulo tuwan. Nakita ako lang tinvest na mid. Ang aki use timeline siya nga kumin loyang kumliye naşke Daniel saptawan ko siya. Na Daniel saptawan ko kung pinliye le Daniel ilaşke pel Babylon lal Nebuchadnezzar sama sum katang la en Assyria sipe sum katang la en Judah pa eral da shukye ilusta shukye kanausla temple in Jerusalem. Na shukya machu nga uselos may matayin shaw in Babylon. Na tukun kolyuck lal Nebuchadnezzar lan Babylon. Nakatkalim kele Persia il tuya. Ash tulokin yak silan to na siyang Cyrus. Il tulokin yak tukun Babylon. Na pa masing isang ako mending pa timeline sing ako mending ani gille yok elemishi klen ganak yok diligin yok well evi bagat lo na ke 530 sing ko vinlila pangabel sa mga Cyrus the Great of Persia ang gila ko magandi mouse hindi ang gila ko na ngila ko magandi okay Cyrus the Great el Kulfinen, el Katangland Babylon, na kung 538 BC, pa Falloklal Zerubbabel, Babel sal Ezra. Ezra il Sikyak, na 539 to 530, panganbel sa Cyrus il Kulfinen, Persia. Na in Usik the Shikpek Ezra, ilan usfalok lesing pa Zerubbabel will Ezra. Zerubbabel may cool singen na Ezra pa priest sima uskaslan God. Nakiplan government, governor singen pa Zerubbabel, nakiplan kulaklan may. And ilos falok mana ke akayek dakiral Cyrus ilyek oyes like Daniel saptawan ko siya. Na ora usila siya kitan non kale. Fakyawer yan ito ko siya si Cyrus out of the blue. Bil kat pa giwagin katsuna psala Daniel saptawan ko siya. Sap mo. Wiyang pe. Ngapang na mo out of the blue ate tila ko na like Cyrus. We learned na akwaklan kada, hindi sang nanak sila Cyrus, kan depende sa maten nila, or ela oye si mga ako masyam nakimin naksina lutungan. Para yokshiben timeline ako minloyan na gamin, katfin skemot ko, katfin putya ka na timeline, singa kita siya mo niya siya, ita tafong na. Na ito, la shipelan ka na gamin na ako. Na para yokshiben ako minloyan na gamin naksina, backdrops and yokshibe. That Darius iltako sikyak mananaksingen na mo Cyrus iltako integral Ezra Zerubbabel. Pam ferdin yema iltako aksafila ke masayik lan kalkalsin. Manaksin manatok manaksak kum na misengi ka nalitukan ka naske Daniel saptawan. Ako may ngay usip
pacl natiku mga kumin lies kung ngay uso kumin reading ngay ti reading chumi ngay tole kumikonsipe na reading na mga roba ngay sramkin nga kumin ingalem kele meshe sumonya na mising elen singal luto sakta men maximum mga gelen singal doli ba Sanri na si Fesing tak mo God il gasho el Tokosra Darius. God il gasho el Tokosra Darius. And when Darius Daniel Ashmasi si kaya kana ki was lupsha si tegi just ko jam gunle sa first si fashion jam gunle mesi si kaya ngan ako mata la ka to kil Daniel ki loving lion to go at kalim gele ash wait masok sil Daniel ki si ben top lal na ora mesi kaya ora dal takayin si sil Inola si masa pa insang shukil yetenin. Mintal diye akustin lal nasin toko siya finan papalon. Nash nakin soksir. Or ilus diye ilma kayo fan na pa ilemata alu gesa window ngit la na Jerusalem or alu lal. Ilus sok ilus sanga. Na power pa to ka naging may dututsin nila. Or dahil kapilya din, season na loving lounge. Nga po may tayo kachiyak kisa ni katlong. Idaw siya katlong siya sa kungan. Napaka ta kapsreni na misingin. Nakel tukun misingin masing ako may kalam gefalya le. Oh, Darius. Isipin may nanakisingit. Mata kapsreng na sila Cyrus. Cyrus, ipata ko na sila Ezra. Para may nanakisike pelan Sanri schoolan kan nasram ko extra sapta todo ako saptawan ko man naksige Sanri schoolan kan pakan kapassion pasang na nakuusin si Cyrus then go in akfasrye nasokto parang faga mga sina mo ako besho ke del saptawan ko fast long mi kasi long ay ko siya no ko liye fast long mi ko siya namay nga ko min suno yung kan ready na long commentary lock na kaya may naksingan na may naksingan inge siya kin yok na il sema masap lalos orela in bakats seka champion Darius lo sinsesile mo ito fa wen si mit alun siya si katsaya sayan Darius mo alam mo mga national malim si mga akfasrye oya singan balos kapilya Daniel ke sisilanan in loving lion. Na maritlak ko mga akalim yun. Daniel fine mo. Aparo may maritsin ilakalim yun eling sa Darius. In fact, lasing may kimatran fel sa mga elkol. May cool laling. In fact, lasing ito in sanging singkat. Kalimiyak kolyuck lang to ko siya sing Darius. Mayin Darius il si fena il fliye ki mas mostra lalos. Lasing kalim kele God lal Daniel il